Ministarka zdravlja rekla je da je najteže stanje devojčice koja je u Tiršovoj, dok su ostali pacijenti povređeni u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Mladenovcu stabilno. Prema rečima Danice Krujičić, oni pokazuju znake oporavka. Ona je za Tanjuk rekla da su nastavnica i devojčica koje se nalaze u kliničkom centru operisane ortopedski i za sada su dobro, a da je dečko koji je u urgentnom centru sa povredom vratne kičme počeo bolje da pokreće levu ruku. Kada je reč o povređenima u okolini Mladenovca i Smedereva, ministarka kaže da je pacijent koji se nalazi u kliničko-bolničkom centru u Zemunu stabilan i pored jako velikih ortopedskih povreda koje je imao, a da je najteže stanje pacijenta koji je bio u kliničko-bolničkom centru u Dragiši Mišoviću zbog oštećenja drugog bubrega, a da je devojčica koja je imala povredu podlaktice već na odeljenju, kao i još jedan pacijent koji ima drenažu grudne duplje i kom će možda trebati još neka intervencija. Pacijent koji ima povredu donjeg dela karlice također je dobro. Devojčica koja je imala povredu glave je odlično. Ja sam jučer razgovarala sa njom. Predstoji joj operacija levog oka. I devojčica koja je imala velike povrede trbuha je isto svesna i budna posle druge operacije. Njoj također predstoje određene intervencije, ali ovo daje nadu da će se oni oporaviti, objasnila je ona. Istakla je da su svi ostali iz Mladenovca i osnovne škole stabilno i da su neki već pušteni kući.